sam ja, Vinkovac i danas, kao ste znali, da nastavljamo Red Bull 4. Stigli smo do 10. levela, znači uspjeti do 15. levela, upravo će sazmo. Let's go! Ok, ja sam zabavio žutu bojicu. Ali to ne veze. Opa! Za malo isto kome i te što je igrao. Ok, sad. Ja sam bolestan. Ne mogu snimat. Ja sam bolestan. Opa! Daj sam. Opa. Up. Ok, da se ti lijevo pređe. Što je samo i tak silo? Izgubi života, nema veze. Znači, skok. Opa! Zima. Vidiš? Ok, to je bilo rješenje. Znači, samo letiš. Evo ga ovo. Ne! O, jes! Opa! Daj. Opa! Ne! Daj sad! Čekaj neko rješenje. Sad stani. Stop! Sad se čekaš. Ne! Osmi nivo! Opa! Puć! Vidite ovako ovdje! Sad treba uzavati se. Tako dovoljno mapu. Znači, ulazak u pećinu. Sad. Opa. Ubi to. Sada. Leti se. Tako, mora se tako. Opa, ne. Čekaj, zaleti se. Ne treba. To je se zaletiš. Oni uskočimo na novi level, a potom. Nije fair. Zašto to nije fair? Još jedan život. Čekaj, nemoj se tako. Zaletiš se. Op. Opa. Super. Tega onaj boss. Bošek. O, tega. Ne budemo zaviš. Ovdje kada se kao voliš što se borimo od dvojica jedan na jedan. Au, i se ti normalno. O, će se svoje one što žele da ga uništu. Gdje si? Zaleti se. Ok, tako. Sad, mora prvog. Zaleti se! Ne! O, da. Da ga ovdje posljednje što ima. Sad tu. Opa. Zaleti se. Ok, tu. Opa.
Opa! Това. To! No! To! Pobjeda ljudi! Obožavaci! Prvi deo je, znači ovo je druga epizoda. Ima još novih epizoda, ali... Woohoo! A nije fair, gledaj, ima još jedna. Box Factory. Okej, znači, prvi deo, znači, samo se vrati da... Na moja greška, idemo na Deep Foxy. Ono se vrati. Evo nas. U ovoj mapu. Ne. Vrati se. Opa tu. Ne se tu zeletec. Okej. A to je nova mapa. To je nova igra. Ko ćemo ga završiti. Ovu mapu. Uzimaj to. Ne, što? O, kut. Zaleti se. A ne. Gledam se. Yes. Ideš li? Yes. Koji je čimet? A 7,5. Ovo to je nova. A ne. A da nije timerat. Opa, ne. Gledao spustat. Whip. Super. Evo ga, take off. A ne. Ne. Opa. Upiš. Okej. Brzo. O ne. Zamalo da nas stigne. Opa. Evo ti tu, što me smetaš. Ok, tu. Zaleti se. Opa. Op. Okay. Dobar dan. Dolazimo. Aha. Hoćeš jedan? A ne. Upao zamalo ga. Čekaj, opa. Kuć. Čekaj, evo, super. Ok, tu zaleti se. Sad se tu zaleti. Gledam sam kako počne. Ok, opa. Nije fair što sam bolestan. O, dolazimo. Ne! Ti suncu poljubi. Dolazimo. Dolazi. Ninjitsu. Ja se samo vraćam. Ok, vi ste vidjeli sad, znači popunio sam svete, znači možemo solo igrat. I u sljedeći epizod ćemo promijeniti lopticu tu. Znači lopticu tu, opa. Znači ono što piše new ball, znači sad će vidjeti. Znači, ok, sad se leti, opa. Šta će sad? Nešto mene dineš. Gledaj, stikseš dugme. Ostvari se toga. Zaleti se. Eno ga. Dobar dan. Eto ti našao me. Što želiš da mi uništiš moju zemlju? Mislu su... Dobar dan. Dobar dan. Šta ima? Hoćeš tepanje? Hoćeš tepanje? Jesi ti kao Darko? Kao Vasiće? Nećeš moći. Jesi ti kao kocka? Kockiću moj. Ne,
Ne. Mada. Fuck. Kako sada? Evo da se zaletit. Opet, ne znači tu se zaletit. To je bio rješenje. Čekaj, možda opet 150. Evo te opet. Čak sam dobio onaj achievement. Achievement za asistenta laptop. Onaj lepo. Opa! Nije fair! Kako? Aj sada se vratit. Znači... super! Sad se... Opa! Jeo, što me ti daš? Eto ti na. Opa, pa brzo, moram se koncentrišati. Ovdje! Uć! Ne! Bravo! Uć! Opa, sad se zaletit. Ale, gledaj sada. Gledaj sad će vidite šta. The Karate Kid. Evo, znači kad stignete dugme, vidite sad. Isteče vreme, znači nije fair. Imamo neko... Nisi ti ninjico. Okej, završit ćemo negdje na nekom levelu. A to kad završimo ovaj level. Sad, brzo. Čekajte, okej, banana klop. Koji sam ja level? 23. Pa to je lop. Samo da se spremam. Sad. Yes! Ne. Evo. Sa brzo se zaleti. Opa. Giant. Opa. Ne. Opa. Eti to. Eti što me tepaš. Opa. Leti se. Tako je rješenje za ovaj level. Sa ovaj level. Moram se uključit. Ok, izgubi sam život, nema veze. Jump tu. Pogledamo se, Pup. Eto ti. Da li ne smije Ajde. Napisat ćemo na videu da sam ja bolesna. Opa! Čeo! Gdje smo samo da mi zine? Eto! Ko je sad? Ovaj? To. Sada preleti se. Idemo u ovu stranu. Ne, sve. Yes! Čekajte, na koji ćemo level stati jer će završim epizodu. Bolje na 25. Zbog 25 što je također iter. Ima mnogo levela. Tako. Znam gdje će da stanemo. Prvo ja. Ok, tu. Ok, ovdje. Sad tu. Sada se opet vraćaš. Odeš tu. Eto ga. Ok. Opa. Vraća se. Opa. Ok, to bi je to za ovaj epizod. Ako vam se sviđa ovaj video, stavite like, share, subscribe. Vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao!